The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much GH mo ye too much na me so me ye amo fire me dey Isaac for any adofo no mema obibia akwaba e de ebatuma GH so Nyamisha mo se dane da munya ebre eji edrati ensemo yede ebebeso mo dane da ewo ye fidie kase yi eso mo sonfo mu ni aba ekwesi kapa ena mutimini na muni se breadfruit se dana tese ennyoma ekoso ewo ye mayi emune no ena yesi eye ehu enkonya ehwe no sre ene abasa pe ensem no ni nyina ne puma sibre na ene dayi empanifo anase busuafo a womo eye papa wenya ne ba bi ko former president Flight Lieutenant Jerry John Rawlings womo edin bi aba betu eja enam se de Ghana fo ene rumors ana ekoso se ye papa a wenya ne ba bi ko wu a wowu ye no dodo na susu se COVID-19 no womo se womo te sa ensem na na chese ema wo makoma krampo etu na womo edi yaw yaw pan na chese womo because ye de ye papa kam ye statistic group ho ana say ye de ne don enyo edin bi a ya classify EDS wono no ene ade a ha wo mu ye pan na enya de se yem papa owu ye out of COVID-19 na wo mu kansa ensem we ewie ye no na wo mu sanso ede etu eja esem ennam eyawa wo mu ewo mu nte no wo be hia sem ye be distance ye ho ede free wo mu enchen kakam wo mu pe privacy sa na ne ba ni din edem senator wode atu edwa ema Ghana fo na ensem we beto odwa no womo enjen ehun se da bio ede na busuafe womo pe akache na se enye ye papa COVID enekun no dia na den na ekun no teta akwakwa koye he ne ohunu se omeyi mu dodo na abochenku na womo etwetwe nkoma na ye hu a ekoso se ene jeje den ekun no ebusuafo sise we enunti ama amato ensa ede afre papa wonim de eba no amanyesem mu oye penyi wo mu achese wonim kasa eba na nsem a ekoso nsoso dia ene obetimi apensem mu ama eto akwakwa de eda na mechema Malam Fari enene de mene no ebetwetwe enkomo obanyimi mu akwaba aboko na nso bibi aboko ogolo edi so fataw come on meboa sa pepepe yede yebora ensem yi emu no sedie empanifo eka anase sedie abusuafo ede ababetu edwa se yem papa enye COVID enekun no nanso still abusuafo intimi mabonti enchire mu se ade wei anase ade wei na ekunu eminti wo mude ba betu edwai den na betumi akafa ye nuanu manase abusuafo nsem wo mude atudwa yi ehu ye da se ye chia Ghana fo etiefo ahwefo echobia ya chobia wie no na me sande mo piafo eba na Akufo-Addo ne vice president Mamudu Bawumia na me de enchia kese nso ama Patrick Obama Okankwe North Central Okankwe Central MP no Okankwe North MP Fuseni ne chia ni na emo na makachire ahwefo tifo se nsramo enche na December 7 faso yankoto Obama na Akufo-Addo ya to ama na ewie no yenso entuma Patrick Obama ni ya sa to ama edu so ane the politics kakra ya dey afrem yo em say obisa me nsam nsam a obisa me
ne kwan so ano na bisa me ho say obi papa no wu se nipa wu a ye wo busua ana ye wo busua a ekọ ho ana say ye ekọji oba ho aware a ye wo busua pote a ekọ ho ene wo mo a motale nchen Rollins wu a wu ye odo wo ye Ghana this year Paul Ghana this year no osanso ye ebusua bi de o ye kwe na se Ghana for why na e kase ye nkyere yare ya eku no so wo mo nti ase maami NDC for na e kase ye nkyere ade eku no NDC for na e kan then na wo send this for me say NDC for na e kan malam obi adwen kyerɛ me say NDC for na e kan na say du ketia na asam timambi wono tebe ka say yeri we de omomo dia ene ye nkyerɛ omo ade apote ya eku adana atamisi wu ye ne omo ase du ketia omo ase du ketia timi mbie me ka say ye nkyerɛ no omo de eku atamus okay adana on ka sada ewiase ohu ase du ketia o di agura Rollins ne saman be sora be hwe ne papa na saman timi sora be hwe me na obe hwe Rollins saman be sora be hwe abe hwe no adai na ase du ketia Rollins sam ehane na enesa ne se nye ono nko a obi a na o NDC adai na ese NDC na mu pu na de Rollins asem so me se NDC for na yes ade no Ghana so obi Ghana why me makasa na se wakasa makasa be de wahu papa ya kasa so wakasa be de wahu technicians no mo makasa so obi akasa nya je so odi obi me se NDC for na kan mala men kanisa Ghana san say ye wo democracy obi etimi kire na adwen enti bia we nya adwen kire we say yo wo muhunu adekura ekunu because do na e ba ye no bloggers use papa no ye de na ko nya wo tamakulu ho ana nya ho na ye de no ko ho na ye de no ko ye woni ma me ka kire me ka se ba ko kire obi a open edition no se me fa ne se uti we se audition ne me a maybe a yare ka mesisie yi a o the winner who be feeling no enye sa na obi a okokoja o no onu be feeling no okay uti le me ka mi te opa se de o be feeling no de okokoja o no o feeling sa okay o hwena bia bebi a memeda no na wo so wo hotete o ebi a wo ti bi so no de ye no opo de ye bia no wo hwe wo ti bebi a wo say no enye o rashi say no ye si ye you free o mo transfer na yi nipa ne free o na de ne ko kase mu sa na tie mi di obi ko La Paz community me na me ni nipa ne ko na ne yere ka ho bi the way na nipa ne si da ho ye no ni se de mu ne yere feeling more than ye eche o feeling yere ka chem se malam ye yi nipa ni free ha etaba me di phone Minister of Health ho de metu be asore ama no me friend no so die kosu ni was malam mo fama doctor na me ne kasa me de ma doctor no ne kasa o say wow doctor say bunye ntem mo fa ambulance mbra ye transfer nipa no 37 be se nipa be wu a emfa mo ne bebi a de na akokotu Rollins ma me kantre NDC for ntiase say Rollins ewu na wu ye no nyangumo ne kunu nipa ne kunu nyangumo ne kunu ne tam na so se owu ene owu ye yiri free
Nyawo hospital koraa no ye gya no wɔ nyawo hospital koraa na obewu tam no so pepepe 10 something no sa tam na obewu ye de ne kokole bu koraa 10 something obewu be efe sa ye beka se Nana Akufo-Addo eye omanpani Ghana manpani doctors Ede koy si e hwe no on Rollins nye nipa bi keke o ye former vice president and the Rollins kan omo a omo bodi Ghana mu akotene meboa no kre oye former president onye vice president ye former president okay o kan wo a omo di Ghana ho akotene papa nti bibia ese kan Nana Akufo-Addo oye bia o de be pet man openi no nkwa bia no eso oye yenso Madam bet sanity okay wa ma yati asese enye nipa dasani na ekun eye JJ Rollins awanya ne baabi ekọ na sese ya akwakoye huhu na abusuafo mo se mote se covid enkofo etage eye ye mampanya awanya ne baabi ko se eye covid na ekuna na ehamu mudi yawo enti ayede na esi wo mo kwan se wo mo ntimi mba abonten ememeka se eye Ghana fo ana se eye bloggers ana social media fo enya covid nekun no na eye yare asumasi ana se eye BBC ene call so enu ntine ma eye yam papa efum na se de be ya adwun Ghana fo ewo efa eye covid ho no wo mo nsusu enya ika na wo mo nsusu ho ento wo mo hu ne se se wo mo ba bonten ebebe kan ebeboa we nyina ka ho na ye ndwemufo ho yewu a ye se nipa wu a ye mpese ye betin sem bio eno an se nipa wu a makosi esie no sauti de eku no na ne wo a wo tenche enye ogusu enyi no o ti de eku Rollins a na ye ne so be ya hweye wo hu se covid an wo hu se ade na ekoso ye real se comrade ya ka kai me ne ye ti wa ye kasai ya so odin eni mi kuta bi ma se wo ground de wa he me de wo wo de aba ha me ne wo so odin enye Rollins se oda ho na wawu ne be kasa comrade ne ku no se hwan a ni pepa hwe ni pepa tie nti abusua kasa wo mo enchire mo mo nka wo mo di se wo mo ka wan mo na ka still me bi sa wan mo na ka abusua fo kasa enya de se wo mo be ba bonten aba be chire onka Rollins ni wawu da ho onka omuka Rollins so wu ya hwan yo se obeka o su wonka Rollins wawu da ho se ni para na omo keka no Atamus na oti di baby o president nkura wono oti di baby ni na ho di ni bibia within seconds amafo mia ne ko wu ye no wan mu na mia no ko mala we do ko pie mu wo ya let me ayi wan no omo fami ko de mabre omo se ni pa no oda no mu pie meka se Atamus ne wu e ba ne sei omo pie meka omo pie me bisa ene Nana Akufo-Addo wo so no mpese omo ha Rollins busu ase omo mekere mame mala nipa wo owu nipa owu so be investigation se wonye nipa no owu mala masa mo watos na ebusuafo se de mala maya hia wo bobo se nkrofo mi ebi no mo konyi de asemala enko na mama menkenkan comment ni bi emfa emamo ras Menelik edia wode eba wo say give them a clear sikapa fire okay onu akasa ebi mo say I like your coat a clear sikapa yo me that say Daniel Mreku enso de ode eba yo say clear sikapa all the way I love you sikapa okay Daniel Mreku asanso apiemu bi mo say they should stop all the voting this year for more for Nana Daniel so about say Malam you doesn't have any proof bia okay Ted London and so Edward about say this guy from the studio he is too politically biased he can't even talk straight without attacking his opposition party and he's not even saying anything Malam yes one can show that they all kind of so attacking opposition
No. Expose GH so the other Abba was saying NDC killed JJ Rollins. Hey, expose. Also will prove there. Madam will be support you. Glossy. And so Edia what they Abba was saying. They must tell Ghanaians what really happened before he died. Or if not, we will still say COVID-19. Besides, if they don't want to hear that, then they should come out with the truth. Obi na aka no huni se no kure no e wo se wo mumbra bonten na wo mumbeka. Daniel Mreku enso ede about the Supreme Court should judge your mouth. Hannah Nana Bedu enso de about say stop this spiritual nonsense all the time and think technology for once. For Christ's sake, shaking my head. Expose GH so about say we shouldn't argue about this. Tell London and so Asa Baby must say sack him or let him answer the question he is being asked. He is even deviating. Teflon. Daniel Mreku and so Edward about say NDC didn't kill him. Expose GH and so Baby was saying they never loved the man when he was alive. So why now the sudden love? They never respected him or consulted him for advice or no so no. Daniel Mreku so about say God knows the reason. Expose JH Asabe no see JM Mon Atanos Emisa Ata and now JJ Rollins and think Nana Jane should start doing her role. Hey, expose GH there they say there. What's the matter by there and tells you? Hey, Teflon and so the other about say I said it. This guy doesn't know anything. He said Rollins is our former vice president. Akwa Hey, Teflon. Daniel Mrekunso ebe PMU bi must say at expose be careful. Can you prove when you are being called? Expose GH in so baby must say NDC needs JJ Rollins body for rituals at the judge and so the boss. Good morning, how are you doing today? Your abusia for your better comments no so edoso your back in kind ebi and so ede amamu na malam said ebi no mo eka your glow di there the six chinchina abusia for embra bonten na wo mo meche adekureku no said e be ya o mu be hu anya sade a covid na ena wo mo ede ebe ma no tiefo we dem am sorry say me frɛ omampeni dada yabre aja me friend is say we vice president manona fom ya no fom de no kre tiefo we dey mo fa ho cheme me ka sama na me ka kire amanfo say me ekremoni yo okay me wu a ekremoni bie wu a on hia hwehwem ya hwe nhwehwem o enne de nsem a mo mpese mo beti be de ebeba okay nhwehwem nipa wu a nhwehwem enne de nsem a mo mpese mo beti ebeba wiase na entina na me kase nipa ewu ewie owu ya eno oyare na ho a na mbetima ye hwehwe eni ye hwehwemu se de me ye betima anya nipa ne nkwa back be wo ewie no ye di hwehwemu brawa na ye den nipa no obesare ba dabi o sare mabio ye ni ha na mi saita owu ye no kre Ghana for Ghana for obutimi kase yen kwa hwehwemu mra obi amuta for hwehwemu yenti ha ena atamusi wi Ghana for kase yen kwa hwehwemu mra ebinu busa ye ba nhye da anya se de ekofo ba ye de ba de amfama ense bi wo ha yen ka wa hyam okay de se de kan ne se na nye bi a ndisi fo mo ana mo Rollins na wuyi ha wuyi Rollins wuyi ha wuyi ta wa na Rollins wo ti ase no na mo ne ti sai na wo bi busa ye mpo se ye ene na ese ye bi sai ndisi fo na mo ne ti sai ase nu ketia wa na wo anu kabu dem Rollins no wo ti apon wo frɛ ne kraman
Enti mala famincha wano. Does it mean say NDC for no? One more ye nua ba ye ma ye papa wenya ne ba bi koi. One more ben no anase one man pen asem. Enya just one ko je futu. O man pen asem onto so wi. Hwe ma men kan asem ba ko njiro. Omo kase na na kufu ado aso ayi no. O ho wiase wo ho. Se enra woni obi kan. Na ne nche se woni nipa no. Monka kopi mewe o. Okay. Se nipa na na oye watamfo nra. Ade be che. Bo se nipa no waye wadofo. Okay. Obe wadofo kura che. Na wadofo na first na woni no ho. Okay. Ene se enra ye se na na kufu ado ni Rollins nka. Ade a che. Ade se sa ho. Okay. Woni nana akwa kan bo mu a. Eje na ba ya na woni nana timi kan bo mu. Nana chire Ghana for se we pinipa. Okay. Nana ena chire Ghana for so we pinipa pa. Ena na woni Rollins o maka bom. Ena o mo tese obi ni nia. Ena Rollins ebusu afo ahu se ene nana ni Rollins ya papa. Eti se dia. Edi wo wu dia. So we no already. Me ye papa ne party no o mo pe no. We no ne hwan no. Omo ni ndisi fo no. Na ni nsambo mu di na di we no na mo. Se busua no ewu se Rollins ne sa ya no mu fo yi enka dia. Ndisi fo yi enka dia. Edi emienko kansa mo nkyere nana se eye Ghana president. Yenko kancha ndi se papa e wadofo enne won da ho yo. Okay. Nti e be nei. Eno so mutikum. Mo se muti amoya. Ada na omo ko ka kire mo beni omo ko ka kire president. Saudi pala na mo fra na kama no nka busua no betre mo anim. Ebusua no omo betre mo anim. Ni pala na mo fra na kama no ebusua no betre mo anim. Na da na mo be ka kire no. Okay. Ada na ka bo ka kire no. Na mi ya ka mi dela. Na Rollins wuyo. Uni mi nsama no o na papa. Enti na no kemi tena ye no man enti ni kwan se wo musu na. Oh, hwe ma men kanjiro. Wa pia bro wa e fa ho ni bebi akwakwata hwe. Eno die. Mo se Rollins yi mu we ni poponi enkola kete no mo ye no.